бинандагони гиромӣ, дуруду паём ба ҳамаи онҳое ки ҳоло дар назди оинаи нигу нишаста оғози барномаи моро интизор ҳастанд. Барномаро сар мекунем. имрӯз дар студияи Кошона Нисо ҷон. Нисо, хуш омадед ба барномаи мо. Мо хеле хурсанд ҳастем ки имрӯз шумо дар барнома иштирок карда ҳунаратонро ба мухлисони мо пешкаш кардани ҳастед. бигӯед ки бо кадом намуд анвои хӯрданӣ хотири мухлисони моро шод кардани ҳастед? ман имрӯз барои мухлисони барномаи Кошона тарзи тайёр кардани як намуд запеканкаро нишон медиҳам. он запеканкае ки ҳоло шумо нишон медиҳед, тарзи тайёр кардани он дигар аст? бале. аз чи аст? запеканкае ки ман имрӯз мехоҳам тайёр кунам дар барномаи шумо набуд, чунки асоси запеканкаи мо аз гулкарам мебошад. бале, дар барномаи мо запеканка мо аз фалла тайёр карда будем, аз картошка тайёр карда будем. валекин бинандагони гиромӣ, имрӯз бори нахуст дар барнома аз гулкарам тарзи тайёр кардани як запеканкаро Нисо барои шумо нишон додани ҳастанд. барои ҳамин ҳам ҳамаи шумоёнро ба назди оинаи нилгун таклиф менамоем ва барномаи моро бо диққат тамошо кунед. сар мекунем. Нисо ҷон, аввал биёед номбар кунем ки запеканкаи имрӯзаи мо аз чӣ тайёр мешавад. гӯшти қима, картошкаи ҷӯшонидагӣ, панир, тухм, орд, сметана, гулкара. аз чӣ корро оғоз мекунем? аз гӯшти қима шуда аввал зад. гӯшт тайёр аст аллакай. марҳамат. инҷо ним кило ба фикрама гӯшти қима. баъд аз он баъд ба гӯшти қима шуда 2 дона тухмро ҳамроҳ мекунем. ҳамаашро омехта мекунем. Нисо ҷон, боз чӣ ҳамроҳ мекунем инҷо? ҳозир аввал тухмро ҳамроҳ карда пурра омехта мекунем. Нисо ҷон, пурра омехта кардем. акнун ба ин 2 қошуқ орд ҳамроҳ карда омехта мекунем. 2 қошуқ ордро ҳамроҳ кардем. боз пурра омехта мекунем. акнун ба ин ками равған мекунем. ҳамроҳ мекунем. бале. равғани растани Нисо ҷон? барои хушхӯр шуданаш? бале. инро ҳам акнун омехта мекунем. омехта мекунем. бале. ба гӯшт ками намак мекунем. каме мурч лозим не? не. танҳо намак инҷо истифода бурдем. маводҳои хушбӯйкунанда лозим не? кадмонҳо метавонанд ки маводҳои хушбӯйкунандаро истифода баранд. гӯштро пурра омехта кардем, ин тайёр шуд. акнун картошкаро реза мекунем. марҳамат. реза мекунем? худатон реза мекунем? мана Нисо ҷон, гӯштро ин тараф монем. ман чӣ кор кунам? ман ёрӣ расонам ба шумо? шумо метавонед панирро аз тарошак гузаронед. бале. инҷо ба фикрам 100 грамма панир аст. бале. Нисо ҷон, шумо дар якон ҷо таҳсил мекунед? дар ягон донишгоҳ? ман донишгоҳи миллӣ тамом кардагӣ. тамом кардед? бале. офарин. кадом факултаро? филологияи рус. бисёр хуб. дид забони русиро ман фикр мекунам ки бениҳоят хуб медонед. офарин. мо бо шумо суҳбат кардем ва шумо гуфтед ки бениҳоят барномаро дӯст медорам ва ҳамеша барномаҳои шуморо кӯшиш мекунам ки тамошо кунам. ва ин таоме ки ҳоло шумо ба мухлисон пешкаш карда истодаед, гуфтед ки дар барнома набуд. ҳаминтавр аст? ман бигӯед ки аз ҳамин барнома шумо ягон чизро омӯхтед? бале, ман аз барномаи шумо бисёр чизҳоро омӯхтам. шириниҳо, таомҳо. ва пеш аз оғози барнома вақте ки мо бо шумо суҳбат кардем, шумо гуфтед ки тарзи тайёр кардани запеканкаро бо ҷигар аз барномаи мо омӯхтед. бале, ман тарзи тайёр кардани запеканка бо ҷигарро аз барномаи шумо омӯхтам. хеле хуб. мо хеле хурсанд ҳастем ки ин барнома барои қариб ки тамоми карбонҳое ки барномаи моро тамошо мекунанд як дастур аст. ва имрӯз он запеканкае ки шумо аз гулкарам
تیار میکنید. من فکر میکنم که کدبانها این برنامه رو با دقت تماشا میکنند و در خانه عیناً همین خیلی زپیکانکا تیار میکنند. مرحبا، اکنون چیکار میکنیم؟ کارتوشکا رو ریزه کردیم. پنیر رو از تراشک گذراندیم. بله. اکنون ما لالی رو روغن کرده، بعد کартошка رو میچینیم. قبط اولش از کارتوشکا. بله. کمی روغن میکنیم برای نچسبیدنش. برای کартошка نچسبه. پورا به هم مطرفش روغن میکنیم. اکنون کартошка رو میچینیم. کارتوشکا آبپز شده است. تیار است. بله. خیلی. قبط اولش. قبط اولش از کартошка. بله. چون این طعام رو شما در خانه تست تیار میکنید؟ بله. چون که این طعام دوست داشته اویلای ما است و ما این رو تست تیار میکنیم. طرز تیار کردن اون وقتی زیاد رو هم نمیگیره. نه، طرز تیار نمیگیره. خیلی کم است بینندگان گرامی. گلکرم همیشه در بازارهای ما سیراب است. می توانید بیشتر از گلکرم چون این طعام ها رو تیار کنید. این گلکرم به ارگانیسم هر یک انسان فایده خودش رو میرسونه. اکنون ما سمیتانا رو به کاغذ گرفته. به کاغذ مخصوص؟ بله. فکر من نباشد دورم نه. اکنون ما این رو با بالای کартошка میکنیم. خیلی به هم مطرقش برابر تقسیم میکنیم. اکنون قبط دویمش از چی؟ اکنون گوشت قیمه شده رو میکنیم. با همین گوشت پورا کارتوشکا رو روی پوش میکنیم. بله. گوشت قیمه شده رو تونو کرده. بله. با قیمه گوشت ما 2 دانه تخم کمی آرد نمک همراه کردیم. این برای آنهایی که نمکک به نزد آینه نیلگون نشستند. قبط یکمی زپیکانکای ما از کارتوشکی آبپز شده. بعد کمی در رویش سمیتانا میکنیم. بعد از سمیتانا گوشت. بالای کартошка رو پورا با گوشت میپوشونیم. من تیار است. بله. قبط سیمش از چی؟ اکنون گلکرم رو ما جدا کرده. بعد با بالای گوشت میمونیم. بله. گلکرم ما پیشکی که پختیم ملکه ملایم است. بله. پیش از گلکرم رو ما با بالای گوشت موندن اول اون رو با تخم ترد میکنیم. بعد با بالای گوشت میمونیم. یعنی 3 تخمی که اینجا هست ما باید لات زنیم. بعد درونش گلکرم رو تر کرده. بعد روی گوشتی چینیم. گوشتی که اینجا گوشت قیمه است چینیم. نمک همراه میکنیم در تخم یا نه؟ من در وقتی پختن گلکرم ما کمی نمک رو استفاده وقتی گلکرم رو جوشوندن ما نمک کرده بودیم. برای همین نمک رو اینجا استفاده نمیبریم. کم استفاده میبریم. بله. گوشت پیشکی نمک داشت. چون گوشت ما نمک داشت کартошка رو با نمک جوشونده بودیم. برای همین ما در تخم نمک نمیکنیم. پورا ما میختیم. تخم رو میزنیم. ارد همراه نمیکنیم. نه ارد نمیکنیم. چون که ما گفتیم گلکرم رو با تخم آمیخته کرده. بعد با بالای گوشت میمونیم. بله. همه اش رو نمیخوایم میجلونیم. هر یک شاخه اش رو دیدید خیلی نمودش زیبا شده ایستاده است. من فکر میکنم که طعمش هم خیلی خوب است. هر دفعه که ما در برنامه طعام یا خوریش یا شیرینیواری ها رو به شما پیشکش میکنیم مخلصان گرامی قدر ما باوری کامل داریم که آنها به نهایت طعمش خوب است و برای همه شما دسترس است و همیشه ما کوشش میکنیم که یک چیزها رو به شما پیشکش کنیم که شما در خانه تیار کرده توانید و به اهل عائله پیشکش کنید.
нисо ҳар дафъае ки ба хонаи шумо меҳмон мебиёд албатта шумо кӯшиш мекунед ки як намуди нави таом ё хӯришро рӯи дастархон гузоред ҳамтавр не ва боварӣ комил дорам ки ҳар яки шумо ҳам калбонаҳои азиз ҳамеша кӯшиш мекунед ки хотири меҳмонони худро бо намудҳои гуногуни шириниву хӯришу таомҳо шод гардонед. гулкарамро чиндем, акнун боз ба болояш сметана мекунем. пурра болоашро рӯи пӯш мекунем. акнун навбати панир аст ба фикрам. аввал инро ба муддати 20 дақиқа ба тафдон мемонем, баъд панир. баъд аз ки тайёр шуд, баъд инро истифода мебарем. марҳамат. нисо 20 дақиқа гузашт. Кане бинед, кане тайёр шудааст? тайёр аст? бале, тайёр шудааст. акнун ба болояш панир мекунем. ана дидед чӣ хел пухтаса? карам. хел ба ҳама тарафаш боз баробар панирро тақсим мекунем. баъд аз панирро кардан боз ба тафдон мегузорем ба муддати 20 дақиқа ё 15 то ин ки панир об шавад. марҳамат. нисо ҷон, кане бинед, кане тайёр шудааст? тайёр шуда. қолабашро ана хел мегирем. ана бинандагони гиромӣ, бинед чӣ хел намудаш иштиҳоовар аст. ҳамин панир намудашро бениҳоят хуб карда. нисо ҷон, мо хеле миннатдор ҳастем ки имрӯз шумо дар барномаи мо иштирок карда ҳунари пазандагии худро ба мухлисони мо пешкаш кардед. саломат бошед, дастатон дардро набинад, ҳамеша бо барномаҳои мо бимонед. бинандагони гиромӣ, шумо ҳам метавонед монанди нисо дар барномаи мо иштирок карда ҳунари худро бо воситаи барномаи кошона пешкаш кунед. саломат бошед. ин буд барномаи навбатии кошона. ҳафтаи оянда мо таҳиягарони барнома ҳамаи шумоёнро дар назди оинаи нилгун интизор ҳастем. хуш бошед.